Izuba ryo Rwamukaga TV West kakoreka amakuru aho umwana w'imyaka 3 wabiraburiza misho kandi abantu 5 bakwasurwe okwera polisi okucondoza. Hato umwana ashanjirwa shazurwa maraka kandi anajirwa muri kamena okurijira abatura bakabushwere. Umuntu wateriro ry'esumu akamuragira iki banka y'ikirungo mwana no yabe nazana ngo turonde nyuma y'iki banka y'icyo umukuzayo injira yo police kandi gambe byo itakumanya ngo n'umwana asazara maraka ikane gezo kuzabuza ngo tuze nkoko ubundi umwana kutuwa kumusanga yagwira umuto leta atasazare maraka takozere ki babuza buzuruza unkana buci kabatangaza kubasanya umwana asazara maraka aho ngwetegereza umutumbi nibuka mbare babahigu mbagambira nto muntu n'umuntu konka akomera amaguru akuba icyabiye kiryanka takacyetegereza akuba nita kerto imikimbere muri ka rya musangira mbanza ndi haho mtindiraga zaje konka akomera amaguru akuba nayiguru nabo bonka bakamba mureba Echatujemeseza kwikomakaga Alex Bariyorishe umwana ubirabuzire kandi oguyatekereze nake yarabiremo bwanyuma yo kushanga umwana we temerwa maraka kandi oguyatusiya nahiba muzikire. Kurgainari bomwana wanje aryo mutoya temere bisya ahanikiro mukono teje fatinka jirefaka ani kundwaza ako yamutemere akahanikiro mukono emko abakanarya iryandaze akaruhugiraho mutu yamutema kuba akashaze rukurga ati asigira hakakanta ko ndaraka mugarraho mbagana konkomuntu asazana maraka. Alex Bariyorishe umwana ofire yatekereza nebyabireho barikuza kutunga umutumbi gwo mwana ogu tandika kumurunda fire tukaronda twine polisi na nabantu twaringa ikibanka ikibatugambire konka bakakitubuzaho tukujya ati umusekara akatubuza ikibanka kirahi ecyansobira aba barigire cyo ruhura ni nyebuza kanabo bakwemba tubuze kwa mwanya kabo bize mbasanka bakukanga mwe nasoberwa nashahejo bakiza nkatabo bataha mukasese nko hizira abandi bintu mushizo Umubusasi bwinji nagira ngo cine ibashanjira umwana bakaba baronzere hemirundi myinji bit kibatangarize polisi kwija erikumanya aho mutumbi gwabire guri dena hakiro cyakana bakamushangamo ashazana maraka barukugira ngo asazirwa kawaya akabire akashanjira umutoyi leta hasi kabe nakikaho nasanga bariyumbiye babakorera fayiro zo kwemera nakakani mukatine kinagambe twaso konka batugira mugene muzamu mundana abantu turentwiza kucondoza bena itucondorize umutumbi gwanje ahi naguzwiri no hari nabe nintankira kuronda ani sangu cyururanka polisi ebe byera muneteka muntu rangu nukutubuzabuza umwana w'umuntu kumusara nkembwa rero bongo babere sente babagigahaza government twere amaraka cece gataro nyonga banindeka teka ninjira ngo bunda kagwa mchoronje cyabarangiti akareya amaraka kusharwa ikintu cyo kumaka murimwe baza enshongeje retira batura bataho rukiko rwaho naho kuganira hanshongeji obwe bagumize ngo polisi eriyo neba buzabuza umushaho Dr. Mpiyakiriro mutumbi ngo umutumbi ngo uwo mwana ngo akagwa mutoyi mpiyagwireyo ngo yashanga yakawaya kamusharaba niko kurre bugambo n'ubwabo nowenye nkaya yegeriro mukina kashanga akomera amaguru umwana piyagwiro mutoyi iki yashangiye shikamukoma amaguru neki omutwe ngortajurura nitoto kandi tatakwenda umhere bya kumenya nagamba omwana kuyabzero kuyakoze cyabe bacondeze bacondereze umutwe mero mbatere tukaba turanka to kumurya
ngo kibanka ngo banka irinka kesi ati mu batuma to kibanka kirinka hati bitumbe mwana ziro mutoyi ntushuma yenye nayiba itwabe twachekinje twanozere imbarugambi ho mu mwananje kutanchira RC2 kugaruka yiguru taroho mwebembezi nomwe achaka humuriza abantu necho busasa munonga kushanga twabesigire bakaza yiguru bakatworera yobusha tuyakora report tuyinabisurajeruza nani ntekateka ngo kintu cyarinda kintu kuba nco cyabe cyamure kuba polisi yahamya ngo ekiriyo nekora hanshongeji. There is no way you can keep detaining that person, so probably they will screen those people if they are there. So of course investigations will guide on who is being implicated and who is not. Bita abaturano bagira ngo kamba abana babo no muzo gutandekerekanya ahubwo kugira ngo enyuma ho babire bahereze kunagisa abana bashatu barkwenda kubiba. Aha wa TV West ni Turiamare Paul.